Menta kesengi balang ke kat pratrik ukula lengkot araja arfulai kinong elam jong ke BJP Megalia kelahir si Nongstoin ban Pdiang Burom yau ba Diostar Jyndiang Mla Barim ke HSPDP Nongstoin. Ha kesengi sengi lapan long ye ke jengelang Pdiang Burom ha Bishop's Hall pat lapanya ye ke jengelang dau ba W Mar Pdiang President jong ke BJP West Khasi Hills. Yau ba Diostar la Pdiang Burom dau ba AL Hek MLA jong ke Pentor Umkra. To benda kesengi dekat pratrik Januari arpo arpulai nga iba elhek nagkateng jong president jong BJP state unit baru kinukit kam jong BJP pat mga ubri convener jong Megalia election management committee jong BJP madagasi sa isen ng ang kat pratrik Januari arpo arpulai ya Pdiang Subha ya iba Dios Jyndiang Mla Parti ke jungi kata kadega Bharatiya Janata Parti umwei ke ratba ke rangba samla boy brumi Chaka BJP jong Nongstoin mandal Hayo uporu ni don subway ni rangba ubadan hakoi bre parti bersuara ke sek NPP Wan menta Mawphor ding wanyang lawan preso LDA Chaka Bharatiya Janata Parti agateng jo BJP Megalia ni Pdiang iru Chaka di parti ke jungi to BJP board nang ya jai kemat penitei nang wanda kane ka jim pha jo state ke jungi ha jo poru berpeklan ke BJP apa ka Nongstoin ke West Khasi Hills Barangway berkum juru state Megalia